Parlak rawan barok kitu ki bom yo jaka shu jeging shuar lani maulang ran lani hang ni ki jaka ba pilet khwai wan sha lau jeli ka jingduna chaba palat ki rawan ba wan man chimenta hapo lau jeli te ku man chipan kan mau ka price ka ba he ba lau jeli hak ba ka bayrung galong tang arajar tingkah ni pin yo ka price ka bani kong hadu chip paulak tingkah ka ar saulak ka balai arlak nanta ka ba saw hadu ka ba shipo pin yo chilak chilak tingkah nang ta ka ba khat we saw pojar ka ba khat ar pojar ba ki constellation price ru saw hajar hadu lai potlin Tengah ngej pi jitu ki parok wan ki bakwa wan halau jadi wan bet namar bakajaka ke bedang kelut bah kene ke video ke bangat pen pi pet jedang kelut sisa ki parok wan ki bawan kat ku macing pentip lagi nong panyaj laong ba ki parok wan ki bawan halau jadi menta ki don tang kumba saus pa tam ki parok wan ki bawan bana ci menta hapo lau jadi handre kene ke pungpat karung syaki arajar tam ki parok wan Tengah ngej wan no baro sha lau jeli namar ka jing duna breu shaba palat wana simbenta yo baka chipolak chong pi ka dei hapo lau jeli wan no perlok rawan sha lau jeli om don kinong kirawan ki bawan simbenta hapo lau jeli talong kumne sen shisha ka jing nong kinong panya hapo lau jeli te ka ne ka ching patip jonga ka long ka ba shisha te wan no menta la ne la chai dang step ka jaka ka babun ba hapo lau jeli ditang kene ka blai shibun ka lau jeli kumba pitip ka dei hapo west khas hill district bung jong ba dining lah ba dining ba don harut surok nanti banjat nong stoin samau kruat dengan pia tv barok kan kepung lau jadi kan kepung ba internet tam hapo west te wana simbenta menta hapo lau jeli wat pelan ya kan ka chipolak tingka hak ba kinong penjat labu nam ta jong pi ki parlok rawan kublai shbun ini pet ya ka video balatan lagi nong penjat ka jing duna breu shaba palat hak ba ya debat kene kapor kapanga upload ya pi kedang duna breu shaba palat te wano shalau jeli namar ba ka chipolak ka de ka jong pi kublai shbun Re, bagi pergi kuai man kapur, ini lihat besok mat deh, sembah. Ada kiwan sembah sawana saya rumah berlok dengan tan baru kipung haduk hang tai hapur non ru, kini jengking le pet, naduk siliang pet, kem padan mana pet, tan kentu punya baru liang pet, padan mana bah, pan bu jaka mah, te sawana saya ru, kejaka ke abun bahaya pi hang ne ha, jaka te dah wan hajaka pedang duk pilak ban yok lah sai te sayuan moh hang ni bayu mi san lak sisin duk hang ni ta pet kem padan bata te yang tat we atli yang ngim jetok namar ni penyaja kejeng sisa pet ha du sata je mak tad ban jering ro mencutan de pet tang duna sebah plat pet hang tu bakut pet kini ki jaka baju dadok bah pet ni menta duna bah ki bawan bu jaka ga tad ni dan tang artili tu tang artili hang ni dang artili pet tu nal ter pet ni tan sa satai kam padan mana bah tak hang ni jaka baju dadok bah man sebah pet sawan moh perlok ada pi singo tunat ya kan ni ke jaka baik tan kam speed nama ba ha duk satai padan mana wah tak kene jaka baik hang duk hantai kem padang tersa duk tai baik ha duk setur kem padan mana baik duna berubah sebab palat kini kepung kebaar kepung barit duna sebah kelap tu datang ini itu kanjar tu ter ini lah dan asli ini kanjar tu kini kadi kapung ke baar mo pet barok tulun kani tempat don bah tak kumba
khát sau khát samit lại đòn để ta hàng nè sejak ka kek mo perlok kawan kek ngam jutok kabanga ring ya kejing sisa baro ini kejaka baju dajok ha kipur ba dia penkuai le menta abak kem rawan dan ba pak hang honor kek baro kek Kang hang ni dan si jaka tumba adaka rela dang tuker kani kari kapung kata armo kapung ba ar hang ni la cek bun bahai dak ka adu siton pang kilo pet nak cek he balai pirawan kia tempat kasih ha dak hang kejap